Vini July ni somthum pakhat kumsang ni somni pali nilai ni ania in zavain chibaile vekule huan samnaah boral nimin chomha dar som pakhat vel khan huan samnaah zoram sai enga kum somnga rabung khwa chu ni khoshelovina tluwa damdoin thlenpui ani main aboral durtlang branch oime shwai tu te na tanga zalen thudon danin zoram sai enga hi durtlanga home of hopa omni in nimin chomhalama tangkhan midang pani tinen huanan sama amung lama omin achian tena thoman shat lowangina chanchinan ngai vena ni khoshelova a om an hmuni achian te han durtlang oime shwai tu te an puna Atei anganga boy somni in rang takin sinot hospital panpui ni ma se damdoin thlenpui ni main aboral ani arwang hi omna home of hopa cholpui ni in durtlang wai me ten kwang nen an tha an khwa rabung khozol district a vui turin lak ani aizol khopuya traffic discipline chu namdang le state dang telaka mizo mel ti moi tu ani a an fakna thuziak po social media lama mu turatam hlia Mizoram ko azin namdang tinabik takin aizola lir thei chet vel dan chu mak an lo ti photo china achan bolir thei khal tu ten thu oi taka traffic rules an zom thin wang le hoi hom na an lan tir thin wang ani silent city ti hial te in namdang ten social media an tar lang china overtaking manglawa lir thei chi vel thin te po makan ti thole best discipline ti hiala an tar lan na thu te social media mu tura fo thin in dailo tak chunga traffic police te thorim na fak oma an taima a an rim bok soisel bo chu anom theilawang ma se namdang te mit muwa kan thang amoi mek na hi thoina nen kan chom nun zel apoi mo hle aizo lang thawin Mizoram hundanga po hezia hi aum veka kan mel ti moi tu rampum ang po ha en ton kan ni mek na hi chom nung zelang u in soipui an tam DPNAR Minister Puke sabdanga chuan tunaya transfer and posting antina sathu soin mipuin in soipui warlo se du thu ni somne pakwa thasari kumsang ni somni pali thotan ni khan ama komtu media mi te ashil Puke sabdanga chuan election model code of conduct wangin transfer and posting ti theilo rengani thu soin tunlai hian transfer and posting alhom dewin kantia in soipuina anasalhea in soipui lo theilo ani na chenpo om theya ma se kan du dan chewin transfer and posting tila na tho ngai na don lo ati in shia thiam na thui tak nei chung thosi in Mizoram tan engtin nge tangkai takan na tho thei aniang ti ngai to ma saber chunga transfer and posting an kalpui lo theilo thu DPNAR minister chuan soya mi puite chu in soipui warlu tuklo turin angen GKP Day Pualin Than Lai Natang Chalai Christian Paul GKP Bongkon Unit 10 GKP Day Voisom Sari Pathumna Pualin July ni somni pakwa kumsang ni somni pali thotan ni zan khan Than Lai Natang an neya Than kur ni lain member mi somnga pali an thok chuak hetianga koshan chalai ten khotlang mamo sia an pen chuak hi Bongkon branch oime chuan lom atia GKP te anrong bozel na tura du sakna anhlan nimin July ni somthum kumsang ni somni pali thole ni kha GKP din champha voi somsari pathumna niya kumin GKP Day thupui chu I pathian tok turin in peiro amusa bungli chang som pani ti ani GKP Day hi kumtin in member ten ursun takinan mangchina unit tamjok chuan jingkara social service thokin wantlang mun le biakin le ache velte antifaya zanlama MGKP atanga program don sa angin unit tina GKP Day lomna inkhom ursun takin annei thin ani GKP din chamlom ani nimin ni somthum thasari kumsang ni somni pali thole ni kha Mizoram Baptist Kokshan Noya Thalai Christian Paul GKP din champha voi somsari pathumna niya Mizoram chungle pona GKP unit chang ten anma ni rem chanda nangin anlom unit chen kha chuan GKP Day pual hian tuihok luan kor then fai te troi theilo bolho char fai te
than lei lok na tlang te veng chung then fai te le thil trul dang te ti in van tlang ta na thil tangkai thokin an na tlang unit tam tak chuan jing kara na tlang nein chun lama infiam na hun an manga tlailama GKP day lom nan royan kilani GKP day hi sarkar chol ani lo wangin unit chen kha chuan karma sa tangkhan GKP day pual hian social service nein an lo na tlang to a Mizoram GKP te hian in kai hruana mumal tak nein GKP day hian zanlama pathian biak in khom an nei china headquarters satonga tongtrai thupui omsa manga tongtrai hona te nein GKP day tholompo pastor bial kaltlangin MGKP a chhun khom thin ania Mison rongbol na le MGKP malak na tan tangkai taka man thin ani tuna hian Mizoram GKP noya pastor bial somkwa panga omin unit zali somthum pakwa anom meka member singli sangriat zasari somkwa pathum mipa singni sangkwa zasari somkwa pakhat le meichia singkhat sangkwa pani te an om ani thoho na thuthlung ziak UDNPA Department Noya Swachh Bharat Mission Urban 2.0 le Save the Riparian te chuan July kumsang ni somni palia tanga July kumsang ni somni panga chunga tan final e thiang limna konga Mizoram khopuiten ma kan son theina turin thoho na thuthlung anziak he thoho na hian kumkhat chunga final e thiang limna ba ka bollo song bol konga mipuite zirtina kalpuite luile luidung thingle ma hum hal na ba ka thingphun te man khat dai plastic ti rem na konga malak na te ahwa mani thoho na thuthlunga hian UDNPA Director Dr. Andrew H. Vanlal dikale Save the Riparian atangin President ngur thanza wa sailo ten ming anziak Save the Riparian ti hian March kumsang ni somni palia tangkhan ni somnga chung aizol khopui chunga lui korthen fai na an lo thok to a an malak na troi om hian mi puitam tak ba ka ram thruai tu te po an lo thok chuak to ani kumin kumsang ni somni pali chung hian UDNPA ne na tang kopin district headquarters tina awareness campaign nei tura ruaman na siam ani Mizo mi puite hrisel lo na thlen theiran nung tha na lo le thlai von thatna Agriculture Minister ne na thlen Center for Environment and Social Justice CESJ Mizoram hunrei taka tang to khan Mizoram mi puiten thlai le thei kan lein damdoi rim nam le ran nung tha na lo pesticides nu ma atel ngei ni in kan shia a heng ran nung tha na lo pesticides le avon thatna preservants chlorine hydrogen peroxide trisodium phosphate sulfite le adang te hian mi hring hrisel na na satakin ang hong theya cancer khosik luna shitlang omna shokna le narza munnat na chi sang nerve thalo ru chuk to na asma le sinus le adangte nasatakin mishing te a thlen thin ti mithiam te zirna tangin mu chwa to ani Mizorama dihlo kan ti hlotur kan mangna salhe boka mani lo le huan nim le kongkam nim swat nan Mizoram muntina manania hlotur hi miswal ten luinung cha shaina nan mangchin boka luitui ringa nung mizo te tan thil rap thak takani nam anga country sel lo na sang entirnan shitlang lengun le na salutukte cancer nat na tamlutukte hi hlotur le ran nung tha na lo ba ka damdoi manga thlaivun that kan man warwang ani arinom le ni chuwangin anhoya point pathum kan tarlan te hi mizo mi pui himnan ti in CESJ chuan nimin ni somthum July kumsang ni somni pali khan pu PC wanal ruata Agriculture Minister ne na kan thlen ani pakhatna ran nung tha na tur le hlo tur khwa khir atul na chan chu theile thlaya damdoi rim nam hi ram dang le ste danga tanga lo lu ta nge ke mani tol chung ching tu ten ran nung tha na lo le hlo turan man wang ti shiat ani lo wangin pani na quarantine check gate mini lab kanramin ste danga tanga thlaile theira kan lak lu te a hri selem damdoi manga song bolan ni MTN dikna vaireng te bairabi le zo khothara te rang theng beradin pathumna zirchiana research thlaile theibom turan nung tha na hlo tur di hlo tur le thlaivun thatna te hian mizo mi puite hrisel na ale environment ta engtiangin nge ngong thalo nei ti zirchian ngei ni ro se Agriculture Minister ne na kan thu thlen hi mishing hrisel na khoi thil nun le thin karani wangin ngai poimo masaka nei atul hea khwale tuite hrisel le himdam taka kan om hi kan chanbo nia kan hrisel na khoi poi thei thil le
kan nun na tider thong thei thila mo phorna len ngei turin sarkar hruai tu te kan ngen bokani VL Thamwan Puya General Secretary CESJ Aizol Mizoram Puke vanlal vena hawin inkom Thotan ni somni pakwa thlasari kumsang ni somni palitlai khan Rajya Sabha MP Puke vanlal venale New Delhi chamek CADC CEM Pura Sik Mohan Sakma MLA te chuan Union Home Minister for Border Management Dr. Rajendra Kumar chu office an koma CADCEM Lakhan Chakmale Advisor to CEM Molin Chakma ten an choyom Rajya Sabha MP team te hian Indo Bangladesh Ramri Hungpona Mishing Cheng te chu an chungcha ngai tu atul thu Union Home Secretary hena hian an thlena fencing chunga in le lodin sak an rul ti in kumtam takal to a BRTF te kongpui siam chuan ngai sak a lo wangin sarkar lai puin ngai sak thwai tura an du thuan thlen kumsang ni somni pakhata Bangladesh Ramri shula chengte mason na tur project thelu to tun thlenga malak na mu tur la omlo chungchang an thlen bok Union Home Secretary Dr. Rajendra Kumar chuan arang theng bera lo bo zui sak atum thu Mizoram MP team te hi alo shil ngal ani Dait Quartera Department mi ni lo ZPM advisor te chung cheng Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuan Nimin Khan District Institute of Education and Training Dait Principal le thoktu te chena in quarters an tloa Dait Quartera cheng tu ni lo Chief Minister Pulal Duoma campaigner omti anhan muchwaka quarter hi dai thotu te kuta hlan to ni in staff te chen na tura ruam man ania staff quarter hi anin dai lo le ni in an soi MPYCC chuan an thuzo fia na tanga landanin he quarter a om mingtum tu hi lal than sanga ZPM party a ni na sang tak PAC member lo ni tole tuna advisor ni mekani antia an chung ko member zinga sarkar na thokemo dai ta thokemo soitura nom loti an fin fia bok Chief Minister ni mek pulal du oma soipuile omtir ni in thuan dongbok ani MPYCC President Pulal Ton Liana'n chuan alwa tur ni lovin he quarters an lua hi poi hlea arang theng bera in thiar chuak turin MPYCC chuan kan ngena hetianga party mi u chuak taka indu sakna an kalpui hian kalphung thar sarkar thatlo zia alantir chiang hlea kan ngaya MPYCC chuan an chwalo hi kan enjui zel don ani ati Zokhothar Police in Saphukor Kezi Soman Man Zokhothar Police in Saphukor Pangolin Scale Kezi Som Cheng Noi Som Huan Man chu Champhai Forest Division Kuta Anlan Chong Zokhothar Police te hian July ni somni panga ninga ni liam ta khan immigration checkpost a paltlang tur Rosiam Liana Myanmar khomoi nia in soine na tangin heng Saphukor te hi anmana Rosiam Liana hian immigration checkpost a in report lewa kaltlanga tumwangin police te hian ring helin anmanta ani Zokhothar Police te hian da nanga malak zui turin July ni somni parukhan Champhai Forest Division kuta anlan chonga Saphukor tol rutua pu Rosiam Liana hi Wildlife Protection Act 1972 manga thubuai siam sakania Chief Judicial Magistrate nena complain an siam sakto bokani DFO Champhai Pulal biak cha ma chong thu chuan Saphukor hlut zong hi kezi khata cheng noi khathu zelania China rama damdoi siam na manrua tura tulu thin ani thua soi Saphu hi ram sahum halbik schedule 1 ni in anei to pu hi thiam lo chantir ani chuan kum thuma tanga kum sari chung lungin tang turle atlem bera cheng sing ni choi tura shem thei ani Arvind Kejriwal chwa zalen phut AAP Mizoram shwai tu ti chuan nimin ni somthum thasari kumsang ni somni pali khan Aizol press club a press conference nein Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal AAP convener chu diklo takamana ni thu soin chwa zalen wat an phut India ram hun shanga Arvind Kejriwal BJP sarkar nuaya diklo takamana ni wanga dulo na le lungoi lo na INDIA alliance ten an buat sai mek ti soin AAP Mizoram shwai tu te chuan keini point hemiden chen hian Mizoram mi puite shiata BJP sarkar thil ti dan hi kan du lo zialan tirna tan press conference hi kan kowa arang thiang bera Arvind Kejriwal hi chwa zalen turin BJP sarkar hi kan beseya kan phutlatani anti AAP Mizoram chuan Delhi Chief Minister nilai mek Arvind Kejriwal chu BJP sarkar nuaya agency sang te chuan diklo taka khei siam sakin
March ni somni pakhat kumsang ni somni pali tangkhan jela da ani thu soin belani thelo na tura har satna sang vo inni thlenga an siam sakreng hi sha thiam har sa kan ti takzitani hetiang renga opposition party shwai tu te sarkar agency manga be tok hi India ra min zalen na amu nuwa an la omngai lo ti in kanram democracy noya mi pui zalin na le dikna chanvo BJP sarkarin angai poimo lo zia atilang ni inan soye AAP Mizoram Soidanin agency te hian fin fian approve engma nei lo ma se dan khirtak PMLA ek an siam mangin Arvind Kejriwal cho official na poina ator pha hial khopin tuna hian jela an khungme kani bel theina be sei omahan omdeu poin agency dangten achua theilo na tura case dang siam sakin an man non le zelani kumni chuang an chui to nu poa engma chiang faka soitur le man turan nei lo chung poa ani na lang ti thu be chana shen be rengania Arvind Kejriwal hi terrorist poni lova aram mel ma poni heklo ati swalian ber chu India ram khopui ber Delhi minaran te tana zirna in tra pek te hospital thale changtlung jok minaran te tana athlona in entir theina tura pek te le central sarkar dinglai Modi ka ishwai thil ti swale diklauna nataka dem hi ani anti ramte na midang pek tumani rismual omchan sarkar chaklowang revenue minister land revenue and settlement LRS minister pubilal chanzawachuan rangzo karampa siama ti felani theinan ponlami roitel tumani thua soilanga Mizoram Ramri atama mipuile LRS department thiamlo ani thole rismual omchan chu sarkar chaklowang ani thua soibok LRS minister hian Thotan ni khan apisa press conference anaya rampa siam dan chung reilu tukti top dan kong dap mek ani thosoin pas siam chunga rei chan hi thoktuin deilo wang ani bera abuai pui dan process thui wang ani bokati in deilo na phushuk nan surveyor sompanga lak tumania MPSC in July ni kwa kumsang ni somni palia advertisement achwa thua soye LSC pas siam le akai noi thilte chakjoka ti ani theinan ponlam mi roi tel tum ani thosoin Pubilal chanzawachuan map drawing titurin ponlami roitel tumania department in dailo na achok viak be seini empanel farm niturin farm som pasarin dil na antheluta sarkari nazir chianga apom vekto a department ponlama license surveyor nei ani theinan malak ani bokati zona changin minister chuan Mizoram Ramri tama LSC in thua atam thu soya Ramri hian mi pui chau thiam lawani lawa LRS thiam lo poni Ramri om theite department in kan lo ngai thare ni atia land reform kalpui antuma LRS department siam that masak angai thua soye Revenue Minister chuan aizol khopui chung mun then khata rismual om chungchang zona changin rismual om chani sarkar chaklo wangania ka minister chunga rismual ala omani chuan ka thiam lo ni angati LRS department na thokte chu anmani dor tu te lo don son konga tanla tura anin fuireng tho soin Minister chuan sarkar na thokin anti om lo tak sum ther lo be se angchi po complain mumal tak alua finfi ani pho chuan kan enliam don lo atia Chongkam hoi ho mangzel tura anin fuina sat thua soye Pubilal chanzawachuan Aizol Municipal Corporation IMC chunga house pass dil na form revenue minister dil kher ngai thin chu January ni somni panga kumsang ni somni pali khan ti top to ani thua soya minister dil ngai thin chu directora sonani ati revenue minister chuan progressive tax anboi pui thu soin mi hausaram nga apyang in sarkara chia anpek tam theinan progressive tax kalpui tumania kalpui dan turwa manna siam mekani ati kalpui dan tur zir chiang tur committee din tum mekani thua soye LRS minister chuan UDNPA department in Mizoram urban area building regulation 2024 ati chwa zuzuin IMC area a LRS department in sakna ta na himle himlote rampas in pekna ta na himlote an infia don thua soya joint survey team kandin to team hian high risk zone le hazard zone map an siamanga enfia ani nuwa restricted area kan puang donati Pubilal chanzawachuan compensatory afforestation atana manturam engamozat chinchi ani toti soin NH 306 le NH 06 laina sairang din thara FCI kudam din nale mual khanga gas bottling plant zauna tana ramlaka compensatory afforestation atan ram hectare zathum somthum pani point pariat pakhata zawpek ani to atia compensatory afforestation ram chinchia te chu project shanga ram
man rul na ta na man the ani thua soi zona changin LRS director Puvi Laldu Zwala chuan Assam Rifles ram lua chunga mimal ram pass somnga pali aum thu soya chungzinga som pathum chuan sarkara an pele to a peklet le lo ram pass somli pakhatala oma pass pathume mochu anei tu mu zo lo ani ti hemi chungchanga hian minister chuan ram nei tu te thataka koma AR huam chunga an ram pass chu mundanga ram nen thleng turangin ture moniti te rilruwa aum ati revenue minister soidang te LSC siamle akai noi thil ti na dokana paltlang tamlu tukti thlem dan kongzon mekani LRS department in chakzoka na tho theinan Aizawl district BK district pani not le sauta thentumania not lamin chan mari le amar lam zong huamin khwaweng somruk pariata omdona south in zarkot le achim lam zong huamin khwaweng somriat pali a huamanga district thena hian July ni somni panga kumsang ni somni pali khan notification chua ani toa October ni khat kumsang ni somni pali a ani dan turang takanna an tho tran thei be se ani Saitwal khozole Nathial district ate settlement officer esole thoktudang da thwai tumania DPAR in post siam aphal to a finance adile mekani land record mumal zok om the non comprehensive system for maintenance and management of land records in Mizoram ERAM boy pui mekania chengwei bel charuk point pali pariat senator ni in honthea pe ani trep to a ERAM mangin LRS department record von that aniang LRS in atho thil chi rangrang som paruk chu online kaltlanga dil le boy pui thei ani to dona thingtlang lamatang point CSC mangin ti thei aniang file tang re le har satna rangrang ati bo be sei ani Rampas le akai noi le khapoi mo zongjong digital da tumania directorate ati chanto ni in district dang zongjong a kumsang ni somni panga chungin record zongjong digital da vek tumani state sarkar le central sarkar department te anlen list copy LRS a thelu turin July ni som kumsang ni somni pali khan shati ran ni a hehi anram chin ti chian na tan le ram hum hal na ta na ti ani ram buai tamjok hi anei tu ten en kola an hum hal that lo wangania ram leya film khur turle mani ram che hunga humhal turin mipui te kan ngen LRS department in mipuin soidu an nei ten thlenna tur complaint box an siama complaint som pasari alu to a mipuyo website a complaint som pathuma lu to boka complaint lu zinga atamjok chu chhana ni to scheme pani digital India land record modernization program le survey of village and mapping with the improvement technology in village area SVAMI TVA kan kalpui meka SVAMI noya khozathum som pakwa cover turania khozani somsari pakwa drone mangin thalak ani to a mami district a khosomli la cover law ani mi point stamp duty all samzoka unpack theinan e stamping rules siam ani to a July ni kumsang ni somni pali khan Mizoram Gazette ta chua ani to a stamp paper lengai to lovin online mangin e stamp le thei aniang ram leile shalda khamle thildanga ta na registration fee pek thinchu SBI main branch a kherkal ngai to lo turin district dina eson hena pek thei turin ruaman na siamania Aizawl SO office a July ni somni pani kumsang ni somni pali khan man tranania district danga pon man thoi theinan SO ten an bo zui mek IMC in property tax lagna lotling takin online mangin akal pui meka LRS department point online a chia pek thei turin ruaman na asiama kumsang ni somni pangaral main Mizoram puma online mga text pek kalpuitum ani marchaka ADC te thilphut zirchiang turin committee din don Sarkar lai puin marchak autonomous district council ADC som te thilngiat zirchiang turin member pathum omna committee adin don ti Bodoland Territorial Region BTR chief executive member Pramod Baro chuan asoya he committee hi Union Minister of State Home Liana'n right chuan akai hruayang marchak biale ADC le Territorial Council TCIO 10 Karliam Taningani Khan Union Home Minister Amit Shah muin until put 125th Amendment Bill chu tun budget season chungeya pulu turin an ngenani he bill hi ADC le TC te direct funding rights tamjok ram chungchanga thunei na telin le thunei na sangjok pek tumna ni in ADC lamchuan he bill pomwathi an do ani Union Home Minister hian mi pathum omna committee din ani tur thu hi alo shil ni in Pramod Baro chuan asoya
thakhat chung chuan an zo fel be se ani ati he thil hi kum somthum somli chung kan longiat oni boro chuan ati bok CEM boro chuan Home Minister in Alodon Sondana Council dang ho tu te po an hlim hle ni ina soibok RRF chiale abe bom Mizoram lui humhal na ta na siam Riverine Reserve Forest RRF notification chana to pe Guwahati High Court ina lo chwa to chu India Rama Court Sangber Supreme Court chuan July ni somni pali kumsang ni somni pali khanan hol kumsang ka zakwa somruk panga a chwa to RRF notification chungchanga kota zwal ko anom wangin Guwahati High Court chuan January ni somni pasari kumsang ni somni pakhat khana paya Territorial Hydel project ka inhoya zangna domna deal to tinhena zangna domna pek turin atingal boka mase High Court order chu mi panga in Supreme Court ta an king vele a Supreme Court chuan Guwahati High Court order chu apai sakta ni High Court in ramhum halna RRF notification apai khan Mizoram Sarkar in High Court ta vek writ petition thelu tin khinglet ma se nu loka asut le a Mizoram Sarkar notification humhal tlatule Mizoram lui shang kamvel humhala theitop chwa tur ani laya writ petition anuklet le dai kha mak viau mai mase leilung le achunga omtele luidung humhal du tu mi thanhem ngai ten ma anla a Supreme Court ta anzual kowa anmalak nakal zela Supreme Court in order thara chwa hialom Mizoram khoimun po hi humhal le ven him ngai vekania leilung le achunga zong hi humhal ngai ani humhal turin sarkar in theitop chwa turania Paul tele mi pui point mani theina zona tran kan na theu turaniang leilung le achunga omte humhal hi kan ti turani rual hian aram le namma sonjel na tur ngai to telangaya ram le achunga cheng mi pui ma son na tur dal tlat khopa chet u chwa ke ro athaber kher lawang ram ma son na thoka mishing te ma son na changka na le nunnuam jok nei na ta na malak na hian leilung thing le mau mishing le nungcha ten an tor angai na china ram le nam mi puita na thaber tur ngai to a in buk tok taka thil kalpui atul ome ai kallak zat le andin mun department som pakhatin thelu to Mizoram Sarkar Noya Department Shang Zinga som pakhat chuan an department chunga ai kalla zat le andin munte Department of Personal and Administrative Reforms DPAR an thelu to ai kallak chungchanga hian DPAR secretary chuan June ni som pakwa kumsang ni somni pali khan office memorandum ati chuaka ai kalla te chu memorandum ti chua tanga ni som thum chungin an na zom vek turin asia tira na zom lote chu dan lawa chol unauthorized absence ngai an ni don ti atarlang ai kalla te chungchanga atulanga mala abo zui turin department office how to te shati ran ni a an bo zui dan compliance report chu shatir na chu atanga ni somli panga chungin DPAR ARW wa thelu turati anni ai kallak the hun chunga top to a department how to ten ai kal chungchanga an department din mun an thelu the hun chu August ni thum kumsang ni somni palia atopang thotan ni thlengkhan department som pakhatin DPAR ARW wa an department officer ai kallak dan din mun an thelu to a chungte chu art and culture excise and narcotics fisheries irrigation and water resource land resource soil and water conservation local administration tourism transport printing and stationery le chief electoral office te anni report thelu huna to phuna department sangshanga aikal din hun hi arwala hun turania hun tiam chunga thelu lo department anom chuan sarkarin an chungchang angai to ang Assam Sarkar nena inbiak turin ra tha chwange kan be sei Home Minister puke sabdanga chuan Assam Sarkar nena ramri chungchanga anin biak tur chuan ra tha engomotal a chwange an be sei thua soi thotan nia ama kom tu thuthar the dar tu te zona changin Home Minister chuan Karma Sakhan Assam Home Secretary kan Home Secretary hena State Pani Chief Minister te loin biak to na bo zuin in betura ronzin remlo aronzota miron shil chong vele a kan Chief Minister kan rona ani point in biak tha ati wangin in biak kan rem chan thu sha ti ran ni ati puke sabdanga chuan February kumsang ni somni palia Assam CM le Mizoram CM in komtrumin Assam CM in Ramri chungchanga Border Protection and Development Minister ron tir thwai tum tholo soito ti asoya
Model Code of Conduct wangin aron kal theilok talawa MCC zo nuwa aron bo zui le ngalani ati August ni kwa kumsang ni somni palia inbiak tum ani thua soi inbiak na chuan ra tha chuange an be sei thu soin minister chuan Enga nga thuin nge mason na athlenang ti chuka shelawa mason nai ro aum nge kan be sei ani lampoin memorandum anon ne nge narin oma Keni lampoin memorandum kan nei don sarkar kalta thuken tepo ken chunjum zel chin aomang sarkar tharani wanga sarkar ma sa thuken paive kanril ro ni lau ati puke sabdanga chuan Ramri chungchanga Mizoram sarkar din na tur soin sarkar to te din na Bengal East Run Frontier Regulation BEFR 1875 kha tuna kanin biak na po kan din na turaniang Ramri a chengten buaina an to lo na tan tharum nilawin dokana chinfel tumin theitop kan chwa dona tia an sarkar nuwa Ramri a status quo bo chiat na thar ala umlawa an chia thua soi Home Minister Soidanin inbiak na bo zuya Mizoram sarkar in Assam sarkar en kolzinga khosomruk pani chu Mizoram chungani thu Assam sarkara an thlen chungchanga chan na an ladong lo Hemi chungchang hi tun trum anin biak le na tura po soi chwa antuma in biak na nei zoa state pani minister ten joint press conference an nei ngalanga anin biak na tlang pui an soi don ani naupang ruk bo chungchang zir hawani mishing ruk bo leile shal alwar zel Mizoram State Commission for Protection of Child Rights MSCPCR National Commission for Protection of Child Rights NCPCR le Longklai DC Office Tiswan Nimin Khan Longklai DC Conference Hall a campaign on preventing and combating child trafficking in 100 bordering and adjoining District of India and Buat Sai Dan lawa mi ruk bawa shal le human trafficking in Nuarlam apanzel ti tarlanani Zirho na hian sarkar ho tu te baka MHEP Lai Women Association MOP Central YLA BSF Juvenile Justice Board JJB Anganwadi Wakar NSS le Longklai College Zirlai te antel Zirho na tarlan danin National Crime Records Bureau NCRB chuan India rama kumsang ni somni pani khan dan lawa mishing leile shal thubuaya sangruk somthum paruk achin che a chungzinga sangni zaria somsari paria chu naupang anni Longklai SDO Sadar Margaret J Vanlal Remoi chuan Mizoram le Longklai district a naupang ruk le shal child trafficking ala tamlu tuklawa khovel mundanga alwar thungti asoya Longklai district a international border Myanmar le Bangladesh omwangin mitin kanin ralrina kanin vena trolati Zirho na hian danin human trafficking a shilfia dante no pangten Indian Constitution a chanvo an nei dante dan mga malak dante NCPCR din chanle malak dante Commission for Protection of Child Rights Act 2015 chungchang te human trafficking le child trafficking chungchang le akai noi thil chi sang sang zirho ani zirho na atarlante cyber era ni to wangin online mga child trafficking kalpuya hluar no pangten zalen taka mobile phone an khoi to wangin no pangtam tak din huna der thong thei internet kal tlangin no pangtam tak bum chu anni nule pate an film khura tola no pangruk bon ni tanga dar kar khat apoi mo zual puitlinga abik takin meichia te dan lawa shalle le atam ZPM Ministry in Ramtana thil thratam takatito ZPM Vice President ZPM Vice President Pu Silal nu ne machuan thotan ni khan ZPM pisa ain khomna thu soin Chief Minister Pulal du oma kai shwai ZPM sarkar in tharei lote chunga ma alag na te chu du thu samvek ni lo ma se Ramtana thil thratam tak anti to thua soi Pusilal nu ne machuan MLA in thanpui nei dona ZPM chu kandang lamngam turani ti in anau thin thule pathian le mi puizara sarkar na anchan tho soya fam kim lowin du thu samang duak duakin thilkal loma se tharei lote chungin Chief Minister Pulal du oma kai shwai ZPM Ministry hian Ramtana thil thratam tak ati toni ati sarkar malak na soin Pulal nu ne machuan kan policy angin MLA te mimal motor le thin ti to pania CM le Minister dangte household MR azad ve ti niamania henga tang ringot po hian sarkar sum thanem tham tak kan hum theya inren chemna konga na satakin ke kan pen me kani ati sarkar ma sahuna ke deposit bill tang cheng vai bel chezali somni panga
point pani pakwa pek chho ani te healthcare bill le bil sang sang tang pek chho ani te sarkar na thokten thatira lo an la theita te chu ro puyati thua soye ZPM Vice President chuan ZPM sarkar in zirna na sataka siam that atum thu soin tunaya casualty char thanem tak recruitment rules ang thlapala kania sarkar ma sahuna ACDP teacher lak dan nen adanglam ta hle ni ati pusila lunne ma chuan zirtir tu quarters le school saka mathar lak zel tumani thote ai kal lak ti top tumin sarkar in hoi sen taka ma lak mek thote PHC a Dr. Dakim thokhat ani to thote Universal Healthcare Scheme wai pui mek ani thote kol phetha a in todel na turin malak mek ani thote a soibok ZPM sarkar in munphia leya tum hi Liana'n shima haunar ZPM sarkar in thlai thar pathum le munphia leya tuma aman bituk na hi munphia ti lo hi chu tha in ka sia a munphia ro ke zia za a bituk hi sang le in ka sia sarkar berin alo puang zar to chungin ke in tlai khonua ka ngai dan kalo soi ve ngot hi sarkar mai za anal he chungin ka ngai mo ve miau sia ka ziak ve ta ni munphia hi thlai ni lawa ram hnuaya tol tro nim chi khatani lo le huan kan siam donin lo wa na alo om chuan kan wa tel vek thina chu wangin thlai zinga chiar chi ni lo phot thlai le tur pali kan tia hian tel ve chi ni lo munphia ashan pa alo wa anga wa a chin po ni ngai lo ti kan she theu mai chu wang chuan thlai pali le tur zinga hian chiar tel ni to lo se vai ho hian an du tui hlia mizoin kan ke ang a chan deuh nuwa kan ke ang hi an du lo kan kholhui marchal tlanga mi kan nau pakhat munphia le khom thin tu chu phone in ka han bia a kumni chung chu phai lama vai munphia le turun zong tu ma anon kal ngai to lo thumin shil keinin kan lo le khom ve chu ke ma ni Mizoram chunga shal tur phia khat te tia siam le tur chi chau munphia puitling ke nu ake January le February tha kan ke ang chi hi ni maya mizo te na munphia puitling akwang sei takne na ke thin hi kan le thin chu ni phai vai ho le du dan chu November thla top le December thla bul lama aron par chuak him la nau tak akwang pole toy te te chau hi an du dan ani sarkar in munphia le tum hi an phim khurangai tak zet munphia tam tham tak quintal sang tam tak le tu tur hi October thla chuan sarkar hian alo shiat vek to anga yang le tu tur shiat chian lok lo chuan sarkar hi ain tal ok buai pal a hlom ka ngai dan chuan thlai le tur zinga hian tel lo 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 mai a tha in ka sia thaidang pathum so thing a yeng le marcha te hi chu le nge sela so thing ringot po hi quintal sang tam tak buai pui tur ngot po hi na hau tak tak ani dona munphia hi chu buai pui lo 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 thazokang kan nau rin sang aten munphia an le china ashingin an leya kezi khata cheng sompanga te somni te in ashinga an le chu an phorowa an phoro to chu kezi ni angvel hin munphia pathuma an chua thina phia kha cheng somli ten a hlomin an challe thina ni Mizoram a hian munphia trotam na le trotlem na lai oma Mizoram marlam tlangdung scholarship vaireng te tlangdunga le ser khan sai pu min kar khopariat rama hian munphia hi ramnoi nim angmei na trotama kashiat phak lo Mizoram hundanga po tamna lai atamang tlabung konga le tlabung ram chunga te munphia tam lein kashia a Mizoram hi munphia chuan ram ho satak kan ni atobera chuan munphia tam tham quintal sang tam tak le tu tur chiang taka shiat lok lo chuan thlai le tur pali kan ti zinga hian munphia hi chu tel lo sham tha in ka sia Israel Minister ten Hezbollah beile turin Prime Minister Netanyahu thunei na pe Israel Security Cabinet chuan anram Prime Minister Benjamin Netanyahu le a Defense Minister Yoav Gallant chu Lebanon helpol Hezbollah in rocket manga Israel abe na chanlet na konga andu hun le andu nga chiturin thunei na an pe Karliam ta in rini khan Israel ramlua Golan Heights chu rocket manga ka ania Drus kho Israel mi som pani thin naupang le tle ralte anni hei hi tha engomazat nuwa Israel le Lebanon Ramri kal tlanga inbe na thlenga trum khata thi na thlen tamber trum ani rocket hi Hezbollah pol ka ani in Israel rocket in Lebanon ram aka a mi pathumin nunna an chan banga an chan let na ni in an soi heti la hian khothlang ram te chuan Israel chu in beng dai turin an nge na White House chuan Rus khwa be ani nuwa Israel le Lebanon lampo in biak na an nei puireng ni in a soya ram pani te in rina a in be na thleng te ti to pania in biak na manga chinfel dan kong ngai to in ma alamek ti atarlang
Israel chuan Hezbollah be na hi an changlet ngei don ti an lo soi to thunga thotan ni jing khan Ramri tanga kilometer rok point panga vela hla Lebanon khwa sakra chu drone mangin abeya mi pani an thi ni in Lebanon media lam chuan an tar langa ma se Israel lam chuan soi an nei lo thung Typhoon ge mi chiana thlen wangin China a mi som panga thi Chinese state media chuan thu chwa siamin China chimchak lama thlipui ken tel ro sur na satak chuan leimin thlenin karliam ta in rinni khan mi som panga chil lumani ti antar lang ga emi thlipui hian China a thlen main Philippines le Taiwan noi masa in chian na thlen be boka Philippines a hian mi som thum pali nun na chan omin Taiwan a hian mi som an thito ti tarlanania thilati chiat lut zong hi USD maktadoi somnga pali point pakwa hunia chhodani hemi nu hian China lama thlipui hi in her chawin ruwa tam taka kentel chuan chian na sang thlen ta ani leimin wanga mi sompanga thi na hi Hunan province ni in dakar somni pali chungin ruwa centimeter som thum atlania tarlan ani China chunga province dangte point thlipui le ruwa wang hian har satnan tok ve boka Linjiang khwa Jilin province a chuan yalu lui alen mai hlo omwangin khochunga chengte jinga in chong thumna hnuailama omte chu mun sang lama in son tu Russia ti ranni Liaoning province a chemical le mining company te chuan July ni somni pasaria tangkhan chian na lian jok a thlen lo nan na tho anti top shia he province cheng mi sing thum chuang chu mun him lama thiar chua anni to bok UPA Sarkar Ram Diklo Takaneya pu mi sompali man Uttar Pradesh Kanpur Muna Sarkar Ram Cheng Vaibel Chisang Khatchuang Hu Diklo Takaneya pu mi sompali man annia Anjinga hian TV journalist po atel Police te chuan revenue officer le Samuel Gurudev Singaten Diklo Taka Sarkar Ram nei ani chungchanga complaint an thelu nuwa mi sompali te hi man ni in Anjinga hian TV journalist Avinis Dixit po atelani anti District Magistrate DM Rakesh Kumar Singh chuan civil line sa Sarkar Ram square meter sang sari zanga vela zaw chu Afnis Dixit le medang somthum velin diklo takin anma ni ram angin anlo nei zui ni ina soi helai ram hi kumsang khazaria somriat pali khan kumsom kwa poko chunga tan man ho tora pek ni in anuwa kumsom ni panga thleng po seile ania hemi hun po hi zo to ni ina soya hetianga diklo takaram nei na in nam noi dangte po man tuma zon mek an ni ti singa chuan a soi bok Manipur DMCC in Delhi nor an huai hot Delhi Meitei Coordinating Committee DMCC chuan Pathiani Khan Manipur Boina Chinfel Thuai Tura Sarkar Nornan Jantar Mantar New Delhi a lungoi lo nan lantira hemi rual hian Manipur Meitei te po How Ground Imphal East a lungoi lo na hian lantir ve bok Meitei pol sang te hian Manipur Boina Chingfel Turin Sarkar lai pui chu an nge na Jantar Mantara Norhuai Hotu te chuan Prime Minister Office in Manipur chungchanga thutluk na mumal Assam theilo le angai tha ring chuan atilung oilo takzet ti antar lang Norhuai Hotu te hian Sarkar lai pui chu kuki nam chana puin hlei nei lawa rorel turin Sarkar chu andu ti an soibok Manipura remna le muana om theinan theibik nei lawa rorel le namtin te chu inang khata humhimna pek an ngai ti antar lang Manipur tual chung boina wanga anin le lo chwa santu te hruai hole thuain ngai ti soin kalkhom te chuan an soya chomdol ne ina omring chuan an tuarna abel cha ti antar lang heng mi ti tana chakzo ka malak hi an phu ti antar lang bok meitei pol sang hian Sarkar lai pui chu remna om theina na chakzo ka mala turin an nge na theibik nei lawa rorel turin an du bok ani Longklai Council veng in Soifia Longklai Council veng VC le YLA chuan thu chwa siamin CYLA Golden Jubilee Cup Final match a boina chuak chungchang an Soifia Council veng VC le YLA thu chwa te July ni somni pathum kumsang ni somni pali thole nia CYLA Golden Jubilee Cup Final match CYLA playground na boina chuak wanga match referee mal somsanga Council veng in Bualpui NG fan te kuta tor wanga Council veng mi puiten athlawang kan hauna chungchanga join YLA branch Bualpui NG10 July ni somni panga kumsang ni somni palia thuchwa PR number 1
2024 serial number 2 entry a an thuziak tarlan kha hetiang hi thil thlendan le thuchiang jok chu ni pakhatna ni somni pathum thasari kumsang ni somni pali thole ni khan CYLA Golden Jubilee Cup final match khelzo ani rualin Bualpui NG fans Bualpui atanga local tile longtlai khochunga chengten organizing committee te chunga le match referee chunga anlung oilo nalantirin CYLA playground chunga malsom sanga chu anbituma mipuitam takin steel gate namchia in kuthlakin an na salhea longtai police train khat official tele YLA shwai tu tele Bualpui NG players train khaten ban pharin veng lo pheise chuan anun na tan po ahlo omani ti video clip train khat atang point kan mu the ome tin joint branch Bualpui NG press release serial number 2 a fence te kut tuar tur an ven him reng lai ati hi video clip a langlo china kut tuar nge ni ti afia nan LCMC le Christian Hospital serkon lunglea po x-ray le CT scan te po antinge ya he hian Bualpui NG fence ten kut an thlange ni ti achiang le zwalo me hetianga infiam na chaklo jok din mun kan lo chan wange mu hian khoi veng mi pui ma in an lung oilo na hi official te chunga tharum tho na mangin lantir to lo se tha kan ti ani pani na council veng mi pui chuan mal som sanga referee kan veng pa din hunle thilton video clipa kan mule share rolin playground lama le bazar veng nen kanin ri na huna veng mi puilung oilo kan chwa khom ngala he huna kan chwa khom hian veng mi pui kal khom ten khotlang roi tu te zai ngai takin boina siam lovin Bualpui NG te local na kong via tuipui ferry chu Bualpui NG fans te hian an che dan moi lo takawang hian an zo let kan rem tilawa kongdanga via call chowa hose ti kan doni amai ro chu kan ram roi to deputy CEM bial to MDC COILA roi to te Bualpui NG Vengthar branch YLA roi tu tele sub headquarters Bualpui NG te localin thilthleng wanga pui anti thole an thiam lo na in pomin thupa choina ron nein no naw ne na local kan nia tuipui ferry kaya kan lir the tamzo kan da a khongain min tlangtir ta che u antia heng kan thu soi ho hun la hi zandariat borvel aning he a ti chuan council veng khotlang roi tu ten veng mi puiri runale thin ur local khom te na hian nangma ni in thupa in choi thei chuan boruak azia nge yang tiangen na kan sia mangin veng thar VCP le YLA president ten thupa choina an nei nuin veng mi puipo zandar kwa vel khan kanin hokir thir thei ta ram zo kani hemin hu hian branch YLA roi tu then khaten Bualpui NG fence motor bolero pickup var double seat pakhat kanom khofwa lai local masaber chu tongkam thatak nen kan thla liam nge ani pathumna CYLA playground na final match n2 Bualpui NG fan 10 match referee kut an thla kani ti kan share rolin branch OB chen khatlan thla masazinga branch YLA secretary council veng potelin kan veng pa referee sahimna tora bana pharchu kutan lo thlak tel bokani hetianga kan branch YLA secretary in kotatwar telle inza derna omlo hi poi kan ti hle ni chutianga playground lama boina azia omshet nule Bualpui NG fans te bazar areu paki muna anom lain boina lian jok athlen bele hlaule mikhwal chanchang jok ten kutan torvelo nan tia thutha soituma council veng VCP vakal chu CYLA advisor in azuya nanghimo VCP chuti in VCP ani na soinu point ko thial thlak du na nein anlo ma chon zuyani chu wangin hetianga lung oilo na lantir na wanga pole veng ang te poa ma kan lak na hian remna zonga local khotlang roi tu te reng hi kan lung oilo na kan lo soidon point ale lam khotlang roi tu ten lo don son thoya tharum tho zonga chet lak na tur laka kan lo ven hi kan mo phurna ni ti hi lo she to se tha kan ti tak zitani palina boina kara remna achwa theina na Vengthar branch Bualpui NG khotlang roi tu ten boina thlentir to kan zong chhuakanga action kan langa kan malak na thu VCP council vengle president YLA te na kan lo peng cheuti in remna thatak nen kanin thla to nuwa an khwa an thlen ruala council veng mi puidem zongle timing che zonga thuan chwa hi poi kan ti in thalo kan ti hlia hetiang thil hi to nuwa thlengnon to lo se kan ti ani ram nei to ten resolution paruk siam ni somni pasari thlasari kumsang ni somni palia konpui muna kolasep district chung khoshang shanga ram nei to kal khom
Landowners Scholarship District Package 3 to 8 Techuan Forest Act 1955 Klochana RRF Notification 1965 High Court in January ni somni pasari kumsang ni somni pakatalo nol noi boto tun naya Supreme Court in tinungle tura stay order ati chwa chungchanga sarkar le zoram mi puite lo sha ta tan hetiang hian resolution parukan siam an resolution te pakhatna roadside reserve forest chunga chengte din mun ownership of land hi sarkar in ti chiang wat ro se RRF notification anun le tak wangin forest ram chunga chengte po not chuak eviksela an chen na tur ngai to sak rehabilitate bokro se pani na ramle mi puitana noksak RRF notification 1965 tinungle tora Supreme Court Mizoram Environmental NGO Coordination MENCO bultuma petition thelu tote piwanram chuangi pu VL shima puromal soma purongura rasele Dr. Lalbiak moyangen te hi kandem takzita environmental NGO te hi mi puite har sadna siam tole ramhason na dal to dik tak anni pathumna NGO ten thudik tok lo manga kota petition an thelu hi nukir le ro se preliminary notification nga kota an thelu document annex A5 hi preliminary notification nilovin final notification zokani reserve forest apuan ani don hian mipuya puan zana preliminary notification omlovin final notification ti chwa topani section 21 hi final notification apuan na turani reserve forest puang tura danina aphute anzom law NGO te hian ko thi thudik tok lo manga min misguide an tumani final notification document annex A6 anga an soipo hi diklo bok ni som paruk September kumsang ka zakwa somnga pasaria zoram sha tirna an ti chwa hi final notification nilovin thinki phallo chungchanga mi puite sha tirna sathlia executive order zokani Forest Act 1955 Klochana Reserve Forest puanani hian danina aphut section som panga tanga somni te hi pakhatma anzom law tin NGO ten an petitiona hian Reserve Forest te hi Forest Department in Kolram ngo cha tak dense forest anga an soipo hi thudik lo hulhwalani kumsang ka zakwa somruk panga kuma Reserve Forest an puan ma kumenga muzat kalta a hengmuna te hian khwa loading to a chungkhwa te chu reserve an puan nan bok ani hetianga NGO ten thudik tok lo misleading information manga kota petition an thelu thi court za lo na nia an petition hi cancel theni a thelu tu te hian poisa tam tak an choi thei ba ka lungin hial tan thei na ni boka dan shemi advocate po shem thei ni in ana tanga ban thei ani palina RRF notification 1965 hi chia di notify ani theinan sarkarin malaro se pangana RRF notification 1965 chungchanga hian Supreme Court point mi poite din munthlir chunga thutlong na dikta ka siam ngei kan be sei tlatani parukna kan dikna le chanbo hum hal torin ram nei tu te hian top thingin kan be zel don ramria Assam na tho ti top phut MNF serlui not block chuan Assamin Ramri anlai mek ti top tir turin Mizoram Home Minister an phut an thu chua an tarlan danin July ni somni kumsang ni somni pali inrini khan MNF 6 serlui not block te chu ai tlang zawa kun na thoktu ten har sat na sang an tole police duty din munle har sat nan to sang te amuna en fe in an kala Assam lam hian an police te olsam le nuam zoka anin kalpo zungzung theina turatan vaireng te sabual muala phir thanga leilet an leile je Samuela huanah JCB hitachi manga kong anon lai tharna salhe ti mu chua ani July ni somni pakwa kumsang ni somni palia Home Minister za takin thuthar thedar tu te ma a kan sarkar nuwa ramria status quo bo chhian na thar ala omlo ni in kan sia tia soichu poyanti in vaireng te mi puite anril ro na hle ti antar lang Mizoram Home Minister in thuthar thedar tu te ma a status quo chunga mathar lak na omlo ti hi
thotan ni somni pakwa thasari kumsang ni somni pali ngei po khan Assam sarkar hian vai reng te ai tlanga kong alalai ring ani ti Home Minister hian a shelo der nge Mizoram sarkar sia rukpuin Assam sarkar hian kong an lai ti hi MNF ser lui not block te chuan kan zo na ni in kan Home Minister hian zoram mi pui ma a do chiang taka soiwangin ngaidam dil turin kan phutani Ramri ven himle thuam chak turin kan sarkar hian aranglama ma la a Assam sarkar hi status quo chunga an malak na hi ti top tir ngal turin kan ngen ngal bukani ti in an tar lang bok kan raman lai chat vek to nuwa nikwa atanga ni som August kumsang ni somni palia Mizoram sarkar le Assam sarkar te Home Secretary levela remna kong zonga inbiak an tummek chau hi kan sarkar in Ramri avei tok lo ziale ral khata tang chawa Ramri vei sarkar an ni zia alan tir nia kan ngai ti tar lang bukin MNF sarkar anga huai sen taka Ramri hum hala mala turin ZPM sarkar hi kan ngena kunna thoktu te har satna she thiam to mi pui sarkar nia anin soyang nge in ataka chi chuak turin kan ngen ngalani antibok pawngsual tu kum somni tang don Quality Fast Track Court Judge R. Vanal Venezuan may naupang kumrukmi pawngsual tu ke rautang Liana'n kumsom nga pasari bayrabi chu kumsom ni chung jail tang turle cheng sang sari choi turina shem poisa hi choi lo ni chuan thlathum dang atan belang ko thutlung na a ke rautang Liana'n hian me ni somni pathum kumsang ni somni pani tlai dar nga vel khan me naupang hi athian tinena thei hai ra tla an charlain a hruai sanga apong swalani ke rautang Liana'n khosalai chu mi panau pangten an hmuwa a in sa seng hala me naupang chu awuten an hruai hoa thil omzia apa bula an soihnua police a FIR the luania police te chuan ke rautang Liana'n hi rang takin an man ngalani doctor report a me naupang chu pong swalani ti tarlanani a pokso Act section 6 lo chanin Quality Fast Track Court chuan ke rautang Liana'n hi thiam lo a chan tirani khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale thei ti chuni e